Shawa, Niyawan Shamekokwa, Niyawat Kisyanyame, Umboliu Jungkajingpa, Shaduwa Jumekotrai, Dajinkmen Badakarwai, Lajingim Niwanaiti, Kohimen kopara, mintaga sngi kalong lai tarik jungu benai Julai, sngi borom jungu Thomas Apostol, apostol jungari India, bela wanra ka jingait haga sining kong haga ri jungi. Nginang bu yaga jing dumu lemba ka jingya side lem jungu, babaro mangi nginiyo ban yang skem haga jingait, bat kum juru ban penbriang yaga jingait, haki himen ki para jungi ki bampat itu yaw jisu haga jingim jungi. Nginang man raru ya ki ba pangi bashitam ya ki ba jingjar ki ba tiapang haki hospital ki ba shasumar mendagasngi haki hospital bau jisu unta iki baro. Ha kerteng upa baru kon baru men siem bakuit. Amen. Ka jinga e jungo trai jungi u Jesu Christ, but ka jingi jungo blay. Lempart ka jinga silak jungo men siem bakuit, kindon, rengka bat pi baram. Rengka bat pi ru. Ko himmen ko para, tongin sange shipor ban kuslai halaga donur ka men siem jungi. Halor ki por baro ngim shim lala ban ngeit satya hau Jesu. Yaki por bangila artatin yaw Jesu. Yaki por ngim shimla shania tili telan yawu. Kaba pelom bun sin yangi ban ngop haka pop ban jingai nawu. Tangin kuslai halaga donut bau Jesu in pen kuit yangi na baro kita ki jingar tatin bat baro ke jimbam shania jongi yawu bat kabor jongu. Jesu beid haga sngi buram jungo Thomas Apostol yarap yangi haga jing thalat jangi bangin lang ki bas kem haga jinge bangin yaine patme hadu bakut ka jingem jangi balongi sakin aga binda jame nga phalam how blay badon bor baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim par khat da ki tin badda kitta ki kingle klet Daga jingle palat junga, daga jingle palat junga, daga jingle palat bakra e junga. Namar kata akarpadi kamaria bakoit, kabayaisa kathi soti, yaki angel bat kiri koi, badyapi ko himen ko para, bandubai nagabinda junga, how try ublay jungi. Ublay badan por baro nis sene yangi, badandala mapigi pop jungi, unilam yangi shaga jingim bam jukut. Amen. Try to isene, try to isene, Christ.
shadron banaken der jinsu agiben rio baro wadon gamon iya royame nilambani mani iyai pendon burong manis kamuyame putrai ko blesimbre ko padon morbaro ko kun marwe upako kayu Jesu Christ unang rokuble bakiki popete top diang kajing gerpan tos yoseneyangi Deitama me bakun Deitama me utrai Uwe mahakli tamma me Jesu Christ Mame bayay nomble Hajing yalong kawe Padu men simbakuy Agaburo mo pa To nginia duwai. Ngibu ya gejing tumu chungi. Lemba gejing ya silem cho Thomas Apostol. U Apostol Jongari India. Ni duwai kerpang na gabinda gari India. Bakumpa ulat terang. Buon ngut kibriu kin pediang ya Jesu aga jingim jongi. Ni duwai ru na gabinda ki bapang ki bashitam. Ni duwai na gabinda baro ki badon ki kerteng Thomas. Bakindup yo jingit scam how Jesu. Duai ro na gabinda ka Bible convention haka tayo benwan kum joro ya ka inner healing retreat but ka jing duai pen kare. To ai hangi ko blay badon bor baro bangin ya komen haka ne ka sungi buram u apostol Thomas balakarko. Ubalawanra ya ka gospel shagari jangi. Kanamba yandala karshan daga jingya silem jangu. Baro kiba washida ya me nadu ka donut. Kindem hakike jat u Jesu Christ. But kin pla ya u kumutrai badu ble. Uba im bad sensha rengkat bad me. Ha ka jingalong kawe jangamin siyam bakwit. Uble junam la junam. Amen. Kajing pule na kikam jong ki apostol. Ha kito kisngi. U Petrus pat ki parabangej na Joppa kilapoi ha Kaisaria. U Cornelius ula ab yaki balok hotlang yaki kur jong u bat ki lok ki jor ki biajan bat u. Haba Petrus ula rung. Cornelius ula pedang sobha ya u balo dem haki kejat jong u. Balo aingu la aidem ya u. Henry u Petrus ula penyeng ya u barlawong. Toyeng namar ngahi ru ngalong tang ubriu. Matkat ba orang ya keren bat u. Ula keren artat hapo kaying bala syam. Si krui kibriu kibala ya lum te ula ong haki. Pihi pitip ba empit ya uju banyaselok lane ban lejingo ya uno ubana kawai pat kecaj benriu. Nrei ublei ula pan i hanga bangamdai banyau ya uno ubriu bapo ni ubam kuj. Te kumta haba pilak pa banwan yenga ngalawan klem jing sewit ai. Kumta ngal keli hapi balekin pilak pa wan yenga. Te Cornelius laong la saus ngi menta hadu kane kapor. Ngadang duai hala kaying ya kajing duai haka kenta bakandai. Barhakmi wei ubriu balarem daga jany ba pernai ula yeng hakmat junga uong ko Cornelius
to sha skor ja ka jing duai jong phi ba ji ki kam le isin e jong phi kel kan mau hak mat ublei to pha breu sha jopa ban khot ya u Simon ya balasin u Petrus u shong basa ha ga ying u Simon nong tresni harut duriau te kum ta ngala pha ya phi hisndon bat philas bun ban wan minta ngia don baro hangne hakmat ublei bas yo sngiau ya ki e ba utrai hukum ya phi ban ong te Petrus ulas dang ban kren ula ong minta nga seuthu dasisha ba ublei jule sileng nrei haman la ki jaj ban riu ya uta bating burom ya u bar bale ya ka badai ulong ubala pedang subha ya u kaktin jong utrai Isango yaw lele. Sam sepakat yaw nomor praspakat. Praspakat. Shabakut bertei, Alleluia. Tu ya love gospel lagi jaj breu baron. Ya roh you try, given breu baron. Turwai pendan buron, Alleluia. Wai pendan buron. Shabakut bertei, Alleluia. Tu ya love gospel lagi jan breu baron. Babon gerhai, kacing les bonutrai, baula leyangi. Alleluia. Uyai batu nom Shabakut bertei, Alleluia. Tu ya love gospel lagi jan breu baron. Urong upa, ukun baru mensim, kadem kalukan long. Alleluia. Nalu meningkong bajunom lajunom. Shabakut bertei, Alleluia. Tu ya love gospel lagi jan breu baron. Kajing pule na kashiti u Paulos bakut shaki Kristan ha Ephesus. Ko para pimlong shu kinong wei bat ki sochnong henrei pilong ki para traishnong lem bat ki riu khut bat ki dukot jong ka ying ka sem ublei. Ya ka balate halor kanong rim jong ki apostol bat ki noya thu lupa. Ha ka ba u Christ Jisuhi ulong umaudong ha uba la penia soalang ya barok kawai kajentei bat kanang roi syaka tempel bakhut ha utrai ha uba ya phiru latei langa kani ka tempel ban long ka jakashong jong ublei ha umensim kaktin jo utrai Isango yaw lele. Namar pilayu iyanga pilangej. Sukitoy bimshim layu I henrei kilangej. Alleluia, alleluia, alleluia.
utrai undon rengka bat pim. Rengka bat biru. Kajing puli naga gospel bakuit kat kumyo anis. Kamburam make try. Thomas uwaina ki kadarngut yau bala kat didimus umshim don rengkat batki haba ujesu ulawan. Kumda kiwe pat ke sendrain kilayatu hau ngila yo I ya utrai. Henry ula ong haki lemda nga yo I ya din prek hakakti jongu bat nga bo ya ka shimbriak ti jonga hakito ki dak prek bat nga psu ya ka ti jonga haka krum jongu ngan nge prang pra sngi hadin kisendran jongu kilaya don biang hapo ying badu Thomas ula don rengkat batki kijingkang ki kang Henry ujesu ula wanrung badu layang hapadeng jongki u ong kajing suk hapi nangda ula ong hau Thomas psu ya ka shimbriak ti jompi hangne but pet ya ti jonga nangda kaner yala kakti but psu ya ka ha ka krum jonga wat long ubam ngeit Henry ubangeit u Thomas ula jebab ya u kotrai jonga bat koblei jonga u Jesu la ong ha u pilangeit na marba pilayo iyanga sukito kibam shimla yo I Henry kila ngeit ka gospel jong utrai ko himen ko para bait ha utrai Jesus Christ mindakas kabalang karake yagas buram jongu Thomas apostol u apostol jongari India bala wanyu ke jat kat kumga history bala bathai shapang kajingwan jongu kalong sanpo RAD but ula pinbriang yaka kubor babha shabon ki jaka ha South India Nadu Kerala Tamil Nadu but ula ya mater nagabinda kajinge but haka por jonga jingyalap jongu ula ban pinngeit bon gibriu ba jangari India wat lada kide nakaniam Hindu namar ula wanra yaka kubar baba but kasuk yaki briu ban ngeit how Jesu namar u Thomas apostol ulong ubayamar shisha yaka jingeit ubala light luit naka jing artatin baro kaba udon haga bastang habau Jesu ulami patna gibaya how Thomas apostol la donru yaka jinglong kna bakwa bantip la donru yaka jingartatin la donru yaka jing sausi namar ulong kum mangi ibay pa ibay ngiru ngilong Didymus mauru ulong Didymus but haki Didymus kadon ka jingartatin but ka jingeit arbinda jonga jingim jongi kalong kaba ngisuki ban ngeit but kawai pat kalong shisin bangila ngeit shisin balai yo I shisin la yo mad ngistang ban ngeit kalam artatin teu Jesu ukain yawu Didymus yawu Thomas kumu Didymus Thomas ba Didymus kadon kaju kajimut ba artatin ba kumjuro donro yaga jingmut ngilabanong kilong kunshinra twins kabamut kaneka jinglong Didymus kalong hawu Thomas kadon arjait ki jinglong kawai ban artatin kawai ban ngeit but kumjuro u haba ulangeit ula yasirim badu Chris ula yasirim badu Chris kabamut ula kit halo jangu
ya baro jait ki jinglong jong u Jesu ban penbreng ya ka kubor. How Jesu keladangi ding prek hakakti ke jajongu badu Thomas ula pediang pura ya kitagi so jonga ding prek haki ke jat haki krum haki kti jongu. Kabam mod haba ula pediang ya Jesu badu ong kotrai jonga koblei jonga ula pediang ya barro ka jinge kabau Jesu ula yai lempa ban penim ya ka perte ban kerlalong nom penim jonga perte u Thomas u ong nangne shakamat ngan yai shaprang bad ngaru ngan penbriang ya u nom penim lempa ka jingim haba ula raikut ban penbriang ya ka kubor baba da ka banget hau Jesu ula kitru halo jongu ya ka jingkwa balong mater namaru Jesu ula yap nagabinda jongi but baru ki banget hau Jesu kiru ki khloi ben yap mater kane kalonga jinglong jongi dedimus man pa iway banget hau Jesu Christ kide bandon hapo jongi ya ka jinglong dedimus lese ha ka jingim jongi dondro ya ke binda ki bangi artatin don ke binda ke ba sukhi banget ne sukhi ban pediang shisin la pediang pat shisin la ngeit pat ngi ha ban yai rengkat badu Jesu bangi de ban yasrim badu yasrim ha ki kam yalap yasrim ha ka jingim kumba em Jesu yasrim ro ban shashitam rengkat badu Jesu tenging kerlalong ki konshin rap jongo Jesu bad yasrim badu Jesu ha ka jingim jongi ha ki kam jongi ha ka jinglong jongi Dena kata daw haba u Thomas bakoid ula ong kotrai jonga koblei jonga ula pinpura ya ka jinglong oble jongu Jesu ha ka jingim jongu ha ka jinge jongu ha ka jimpla jongu haba ula ong kotrai jonga koblei jonga udang penskem hakamat ki apostol ba Jesu ulang oble habaro laiti liki gospel synoptic gospel ngiyong ha ka gospel jonga Matthews Marcus bad Lucas ngila ban yo i ki pin priang ki kayangi syapang u Jesu ulang ubriu ubalong ubleru hakaju kapor Henry habangi poi haka gospel jongo Yanis ngi yo i u Yanis bakoid u penitu hangi ya uble ubala ban long ru ubriu ha kita laitili ki gospel ngi yo i ubriu ubalong uble Bad haka gospel jongo Yanis part niyo i uble ubala banlong ubriu kasuk kane bange namar u Jesu ulang uble bad ubala ban kala dor ubala ban wan shongsa bad ngi kibriu kane kalonga jingermen bad haba u Thomas ulayo kane ga jingermen ulasuk bange bad shimla artatin kindiatru namar ba shimla artatin kindiatru ularai ban yai sha jingai ban pendriang ya ka kubor but hawai pat ke liang ide ban sautu o Thomas bakoit ulongro uburiu komangi uladon ke jingar tatin udon ro ke jing sausi but naki posh aki por lada ni pet ngila ban yo I o Thomas bonsin umju don ha ka kenhon junkie What about Jesu la one penyuto yalade hadi inge jimi pa jungu o Thomas bakudum shimla don but ki para apostol haka kamera namarki ong hana o Thomas bakoit ulang ubrio ubashait yo yaga jimpang snosi but haba usnosi ukinria jaka usamarwe usngo marwe but ushait haka jinglong ubrio jongo don ga jinge ka jingtalot ka jimpang henry rengkat but kita ga jimpang jongo ulala ban kit yaw Jesu kata sin ula kit yaw Jesu haka jingem jongo kata sin ula ngeit haw Jesu kata sin ba ula ba yaw Jesu ula long uba shlor ban pinbrang ya ka kubor haka jingem ka jongiro ngidon kam ya ka neka binta ban pen klein Jesu heke lese haka jinglong brio jongi haka jinge kristan jongi ngiro ngida bandon bon ge daw kaba khangla yangi ban yomad yaw Jesu lese ngida bandon bon jait ki jingjen jar henry kadu kadwai ngide ban ong hakamat ki apostol hakamat ki para bangit yangin yalait ban yap rengkat badu kumba u ong apostol Thomas namar shisin ba u ngeit Shisin ba usngot tekana
ba uji ya ka ba uji su rai kalong ka ba wan na ubele om don jingkar tatin kindia tru haga jingim badula ula ya penslur ya ki apostol yangin ya leit ben ya prangkat badu kane kalonga jingol yangiru shisin bangi ngeit hau jesu om don jingting shu hakama jangi bangi habanang banong yangin ya leit ben ya prangkat badu kane kadeka jingkol jongu jesu yangi baro dena kata ka daw ko himmen ko para minta kasngi ngireke ya kasngi borom jongu Thomas apostol ubalayap mater haga region India ban play yaga snam nagabenda jongi ban penkuit yaga ri India lemba ga snam jongu lemba ga jingya mater tongin kit ya kitaki jinga e barro kaba u apostol Thomas ulayino nagabenda jongi haga ri India bamangiru ngin stang banong yangin ya late banyap rengkat badu kanamba ka kubor baba kandup nang priang keleng. Jisub id ngiduwai ba menang pen kalain shushu yangi haga jinge katasin bangi pla yaga jinge jongi kotrai jongi koble jongi nginang iyo bor shushu name bandup longi mater nagabindaga jinge kumum Thomas apostol yarap yangi banlongi baslur haki ingasem jongi banlongi baslur haka imlang salang kamdame haki brio bambat itu yame hadumenta haga jingim jongi yen yaro ya utrai Jesus Christ tongin yang tongin pla yaga jinge jongi kumba pla ya Thomas apostol rengkat badu niru in pendimai ke jinge ke jongi nganget hau play upa badan bor baro unong thao ka baning bat ka kindo bat hau Jesus Christ ukun ba marwe jongu utrai jongi yau bela pun namen sim bakoi yau bela khana ka Maria te sotim ubala shala bein po Pontius Pilatus la sanar pana yabu ulayap la thep yabu ulagyan shakibaya hagas ngi ka balai lamipan na kibaya ulakhiu shabane ushang shakamon ublay upa badon bor baro nangda unwan pat ban bishari kibayim bat kibaya ngange thau men siem bakoi haga balang catholic bakoi haga jinyasula kiri koi haga jimap yagi pop haga jimmi pat gado daga jingim bam jekut amen ko himmen ko para hagene ka sungi buram jungu Thomas apostol tongin duwai nagabinda ka balang baro kawai nagabinda upha bakui nagabinda ki cardinal ki bishop ki lindo ki rinium ki bangait baro banginang scam haga jingait banginang yaine haga jingait banginam artatin shu yaga jingdon bashisha jungu jisu bat ka jingkot bashisha jungu jisu ballong ki ba priang yaga kubar baba kerleng Giduairu nagabinda ki ba pang ki ba shitam. Giduai nagabinda ki ba sungo jinjar ki ba tiapang. Giduai nagabinda ka ri India. Baka jinget kanang roy kanang sutid haka donud haka mensiam jang buon ngot ki brio bakilang shisha ki nong bur jang Chris. Giduai nagabinda baro ki ba yang persha yaga jinget haka ri India. Giduairu nagabinda ki nong sen shar jangi bakindup lang shisha ki ba kershan yaga jinget ke ba penslori ke brio ben pediang ev jisu haga jingim jangi giduai nagapinda ba aro ke jingdumu shime jangi nginang wanra hau jisu haga ne ka sngi buram jangu Thomas apostol ba ga jinge jangi khalang ka ba zeizo bangilong shisha ke ba plaman ka kerlik mat ka jinge jangi kotrai janga koblei janga ngipan yakane dau Chris utrai jangi amen Life spot near Punji. She met but she meant sin. O Jesus Christ utrai. Ira me copa la jena. Bantil yata kor
me pacimen sim, o Jesus preso trai, ira me kokpa, la jena yuk pukawai. To ya duai ko himen ko para baga jinkinia janga ba jampi kallang ba priang hun ha ublai upa ba don bor ba ro To trai pedeng jingknya di jumpi, nak putar kacina orang ngi terwa ha mai ko pa ba don bor ba ro ya ga jimbha ha ki pai jangi bat ya ga nom pateng ba kincha men cm jangi lem ba dune upu bat kane ka wine to snobha ban pidyang yaki kum ga jing terwa ka jingya ro jangi kumba mela pidyang ya ka jingaiti ba sho men cm jangu Thomas ba koit ha ga jinge da u Chris utrai jangi Amen. Utrai undon renkad bat pim token diu yana ki donut tongin aingu ya utrai ublay jangim Kasomok pat kadai, dashisha kalangka ba shonghok bat ka bade kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa ba kuit ko blay baton por bat bam jikut namar mela pa ya u Thomas ba kuit wa apostol jame shagare jangi ban pen bana ya ka kospa jangu Jesus Christ ubalong ka linthi ka jing shisha bat ka jingim bat da ka bo jang men siem mela ai lad yangi ban yamad ya ka jing suk jangkito kibam shim ya e pen ban kinget namar kata minda bat junam la junam rengkat bat ke kinhun angel ngirwai hame ya ki donu jangi baro ngi partha jam khatba ngi pen banam Bakun yung bakun, utray ublay kipat, pedeng pertay sa wadah kaburam jongmi. Osana, Osana, torway ublay syajong, Osana ublay junong. En yaro ko himen ko para tongin duwai nagabinda ka jimpen slet mai halo jangi vei pai vei hagani ka sngi burom chungu Thomas apostol jangari India bandup roy ha ka jinget bangilong ibes flur ha ka jinget pen briang ya ka kubar bha da ka jinget bangindup la ban pinitu ya jisu shabun mut ki himen ki para lemba ka jingem jangi dashisha melong ba khoi kotrai katamay jang ka jing khoi barom namar khatta ngi karpad yame topen khoi pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pha ya umen sim jame kum ga umje halo jangki bakin kalalang yangi khammet barkasnam jangotrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngba ula pidiang ya ka jingsha shitam ula shim ya oppo bada ka baingu yame ula kidia yavu badula ai halake senran u ong to shim bato bam nakane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpi
Haka ju ke rekomendala le bam ula shimia ka kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka halage senran u ong. To shim bat to dina kane pi barra. Namar kane kalonga kuri janga snam janga. Janga jutang bati mai bat bam chikut. Ya ka bayan pen mi naga binda jampi ba naga binda ki babun. Naga binda ka jimmap yaki pop. To le yakane ban kan mau yangam. Kosnam bakardor jango Chris, ta pen kuit yangi, pen kuit ikamen siam hadim pen kuit pen kia iki bapang ki bashitam baro, ta yada yangi nau bamen. Kajim maya John kajinget. Katasin bagi bam yune uku bani dinakane kakuri ngipen menaka siap jong mikutrai tatadu menwan. Namar kata. Ngi ke ba pen mendaya ga jingia bad ga jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame ko traya upo janga jingim. Bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi da aing waidem. Namar mela new yangi ki babit ban yang hakama jamme bad ban chakri yame. Da ka bas ngi writ ngi kar pad yame. Bangi ke ba yo benda hakamet bad ga snamu kris ngin long ki bala penyata likawai da omen siyam bakoi. Takan mau ko traya ka balang jamme. Kabala priang hasatala ka partay, but penjana yaka haka jingir, rengad bado Francis of Papa Kue jangi, will bet Marvin Bishop jangi, but barakiling to but kirinium. Takan maulemro eki himen ki para, shinrang bat kinde. Kibela yutia daka bakarman yaga jimmy pat, but yabaro kibela kalat no haka jingis ne jamme, top diang yaki, shaga jing shai kakama jamme. To is a neyangi barra, kam karpan yaga re India. Kumjuria baro ki badon ki kerteng Thomas, but ki seng rinium ki bela pidiang yawu Thomas bakuit kum nong da junki. Ni karpa diame, ba rengkat bat ka Maria te soti bakuit ka kami jongo bele, u Joseph bakuit o Korim janga, u Thomas bakuit, ki apostol bakuit, u Francis disease bakuit, but bado ki rikuit, ki bela pinsabaya me pateng la pateng, ngin long ki babit ben yo bin dalem hage jingim bam jukut but bangin Robert bin don buram yame da ukun jamme u Jesu Christ da lembadu badhau kallong hame uble uppa badan bo hake jingelong kave jungumen sim bakut Baroka buram barka jingyara, junom la junom. Amen. Tangin tuwai kumbau Jesu lahi kayangi, nagabinda baro ki jing tumojangi, kamda me hake negasngi, kadba ni reke yagasngi buram jangari jangi, namaru Thomas Apostol, nginang duwai, baka kubur baba kanang priang shushu, shaki kindong, shaki snong, shaki jaka, shaki beriu, bampat pediang yaw Jesu hado minda. Kopa jangim, ba bening kalong kabakui kakateng jame. Kanwan ka ima jame, kalong ka mon jame, hakin daw kumbaha bening. To ay ang iminda ka jimbam jangi, kabahala kasngi. Batamap ingi kerengkang jangi, kumbangi rung imap yagabeles niyo yangi. Pada dalam yang isya ke jimpen shoy, Henry tapalait yang inaga basinio. Tapalait yang ingi karpat kotrai naga jing sinio baro. Haga jing spurn jamme, to ai jing suk jing sign hagis ngi jangi. Kramba daga jing yarap ka jing isane jamme. Ngilait baro bona ka pop, banginyo jing yada naga jing jinjar baro. Kadbang idang ap kemilendi aga jingarmen bakui. But ka jing wan pa jungunong penim jangi o Jesu Christ. Namar kacumbe dalam ima, kacumbe kabor kapuram, junam la junam. Kotrai Jesu Christ, meyo bala ong haki apostol jamme.
ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop chungi henry ga jinge junga balang jamme bad ha ga jing spoon jamme toy ha kai ga jing suk bad ga jinget le kawe kat kum ga mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom ka jing sugotrai kandon bara boreng ka bat pim dap da ga jingi do Christ thongin yai ngu markelia Kukun lang bro, me bagi nogi pop ga birthday, do xiao se nei yang yi. Kukun lang bro, me bagi nogi pop ga birthday, do xiao se nei yang yi. Kukun lang bro, me bagi nogi pop ga birthday, do ai jing suk yang yi. hakumi ukun lambro jungo ble hakumi bakit na ka pop junga parte sukito ke bla kor shaka jing kawai jungo kun lambrot Kamet berkasmam jungo Chris kentrina shaka jing pam juga
ko trai chunga ko blei chunga isno mu yame ni ro yame ni mane yame namakat kanega sni buram jungu Thomas apostol balapin briang ya ka kubor janga jinge hagi himmen ki para jungi lembaga jimpla jungu ko trai chunga ko blei chunga aga bapdiang yame hagane communion bakoi but communion men siam yaram yagi but siap hapo jungi yaga jingi kabashirhem hame ko jisu ba man ka kele ma janga jingem jangi apedenge jingen jar apedenge jimpang jingshitam ngelala ban playa ka jinge thame ko trai jonga ko blei jonga karko khardo yangi ko jisu pendimai ka jingem jangi pendimai ka jinge jangi karko khardo bat ben koi de ki bapang ki bashitam ki batya ha ki hospital ki basha sumar bin tagasngi ha ki hospital ki bas ngau jinjar ki bas ngau kodlat pensle ya baur ki kon ki baduai ha kane kele ma ki ba duai lemba kane ka jing duai online ai baur ki baduai da ka jinge kinang yopediang ya ka jingis ne ka jame ka jingar ko ka jame ai baginang roy ha ka jinge minda ai kinang roy ha ka jing shakri ba koi jame ko jesu man ka kele ma jong jingim jongi pente ma yangi vai pai vai lemba ka jing asylum jong Thomas apostol hallelujah 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 pendimaya ka jinge jangi jesu pendimaya ka jinge jangi pen kalain yangi ha ka jinge diame hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginya duai. Koblei kumba ngilay pediang dashisha aganega sakramen yaga medjungu kun balaka marwejame to aiba da kabai thu ya u da ka jinget kumutrai badu blei jangi rangat badu apostol Thomas ngilaban penbana ya u da kektin bad da ka jingim jangi uba im bad senshar junom la junom utrai undon ranka bad pim mu ya ka kle jambi karpadi ka jingar ku lempa u Thomas apostol bakoi to ubala ai happy banyang ha ka nongrim ki apostol unkar koi api lemba ki hok badon burom jongu apostol Thomas bakoi to ubala ai happy ya ka jingarap jangkat uta unyong yada bakrao penshai ki donu jambi badun yalam ki kejat jambi hadu bapinda yopediang ya ka ri bam jekut amen to ubayalam yaki bri baro shaka jimpura ka jing shisha unyalam yaki pai jangi shaw jesu ubalong kalinti ka jing shisha bat ka jingem amen bat ka jingar ko jang ublai badon bor baro uppa barukhon badomen sem bakoit kan hyar happy bat kan sa bat pi junom amen ya lesuk ban pen bana ya ka kubor babha janga jingi do Chris haki himmen ki para jumpi yes Aspak Kandaiko.
buram hau pa berkun mensim bukut. Enyero yutra Yesus Kristus.